Amasan hiti tabang ni khopa ei mu sau e pau pathin i thangwa une he tu ni zong pathin thu a ke holim na chom cha in nei khom zom dingu kan gelin heche tu sei dinga ka ki go jing lai hin kalung thim sunga tu lai ta a idin munu mizo sein phone ichoyun chule social media ho accessible social media ho hin thu gangta ta in akisu do thein chule tu lai pha da hin hiti tabang kiza ban tu na ahin social media hi iman pi pe no hin chule khosum khana thil so jeng jong a in hing ten a het masanga mungam hata ho in social media through a het thei na khang e hi tawena hi hitabang phat lai ja hin social media a thu hum ki su ho hi a thuta ipiham ti sangin ahin so do pa ahin so do nu in a thu chu ipiti mi a het sa nomam ti hin apotan hichje in thuta thudi ikiti hi kisel manga ahin so do ho in ama ho deidan dana mi thu apiu a het sa sonu khangin do tawena hi hichje in e hola hin thuta thudi hi atam zo a kisel mang ke ya hitabanga chu ahin so do ho in ama ho deidana mi feedable ovin omzi na hi hitabang phana lai ta o hin thuta agiti hi ipi hi a chule ei ho hin khwa thuta in I chana mun alu a hechi thuta chun I change ai ho hin khwa na ato thei ham ti hi isei khom ding vin kalunga alangin hechina dingin zone bungate chang som thum la khana ko na som thum le gate na sung khu anaveu hite ama ta san juda ho za jesun nang hon kasei na zom jingule kasei zui ta be mong na hi win chuting ata chun na head over ata chun nazalen sa diu a hi ata chun na head over ata chun nazalen sa diu a hi ati ama hon adon budu na za ke ho abraham chela ka hi win iti in zong koima koma so in kalut khapu ve iti dana nangen nazalen diu a hi na ti ham ati ve jesu na mo cho adon budin kichena ka sei pe na hi ve koi hile a chon se achu chon se na ke hen so a hi so chu ton so din ina a cheng pun chapa wang a cheng jinge hiji chun chapan zalen sa lew chun nazalen ta be diu a hi abraham chilha na hiu ka henai ahin la na sungwa ka thun mun anei lo ze in thadin nei go ove kapa koma kamu chu ka sei ahin nang ho zong na pa wa ko na naza chan na bolu a hi ati pathini na thu isim da ophathai bo pe han lan hi che ahin thuta in na ze len sa de wa hi atin aile thuta chu ipiham ti hi tham khat ega ve chil diu ka dein thuta ki hil chen thei ne nga hin thil thum kata lang no min khatna chun factual truth akitin hichu ipiki seina ham metele vet sanan khat le khat chu aki goble ni hi ai lo le ni chu aki goble li hi tia het thei ho verify ke bol thei ho ai lo le scientifically proven thil ho ata hiche ho cha hi nei vet sanan kasalman masa in 70 C kuma Jerusalem ho in kisu set thu kasayin adi mong hinam ti het thei na ding chun ivet na hele historical records tampiomin chule Jerusalem ho ina sumla pai anakila do ho Flavian dynasty melchi zeng na dinga amphitheater na sa u hechi the Colosseum kiti tu chanin jong Italy gama omin vanoya thilkidang sagi hola apangin hechi vanoya mi
munchum gam chum ma kunin ave in a chi jing nei hai chu factual truth hi ani na chun conform truth akitin hi conform truth hi correspondence theorism akitizin hi ipiham metel a je chu phalbilai chun satlai le hung sading hi ti hevin ahin la hi phalbilai chun ahung sading chu ngai to ha san ahi wangin tu hin sat ahung hi ta pha na hin asat chu ipiham ti itho un atho ha the jing nei chutabang chun tu hin sat a hi jing wangin phalbi hung ding hin phalbilai le chun dap ding hi ti i ha ki do na hi tu a sat hi hung chen tin July August September October last lama ko na khon hung wat hade wintin November December January February ti hola chu hung dap kit dingai hi chipa hi conform truth agiti nei aba na chun relational truth agiti in hi relational truth hi ibiti het thei wam ai lo la ahil che jeding dan chu ai ho in lung set na di ta it is even hi lung set na di ta kiti hi gen the ha sat mi kho hi han chule nokni dani hi zong le ngai losing zeng lung se jing zeng kiti pa chu lung se na di ta iti winei a hi lo le mi hem mi kita zong isai jiwin hi chi ho chu epham atho beya hin kho hing honest person iti ho hi mi kita ai lo le athu sei pe cha khia adin mun khel le lowa dingjing mi ai lo la adin na cha ta dingjing mi chu mi kita itizi winei Ravi Zakaria Christian philosopher le apologist min thang ta pa chun hiti hin thuta kiti hi anahil chenin truth is that which affirms propositionally that nature of reality as it is at the in hichu thuta akiti chu thil khat ahi na banga hi sa sa chu ahi ati nei eiman ahoi be che adinga ahi lo le akilom dinga kisim thu kisei thu kite ho chu thuta ahi kite thei pu nei hitabang hin ai hola adde a social media ahen tu khanga hin kuki-zo se ahin su pa ahin su nu in ama deidan le chule ama kho het na bang chule ama adinga thilpha chu ma hin thu su he an bol jing ta na hi le tu lai ta hin thu ta ki ti hi ipeham ti hi a het do ha sale jing ta na hi hichije in eila thu ta theina dingin thil khat imu ting le atta among hinam ki ti chu confirm bola hechi ata among a hi chu het chi ting le midang thot son ding ki ti hi tu lai social media ethics izui diu thil kho ta khane na hungum do nei a hi le bible in thuta truth chu ipi a hi ati ti hi them khat ga vebe kit lew han bible sung tumpi genesis apan hin thuta ke pha pu na le angai kho dan he tampi ai ke sei nei labu lama chun thuta truth hi pathin hi na fundamental characteristics of God tin ake sayin chule sam bunga na chang ko na lama chun ivet na hele migilo lungthima thuta a umpoi ati nei aba na chun 15 Psalm 15 2 na lamba khun ivet ki na hele pathin thildei ki sei imovin hicha pathin thildei asai chu ipeham atile pathin thildei chu thildi bol jing jing thudi le thuta jing sei ji ati nei pathin thildei chu thildi bol jing jing thudi le thuta jing sei ji ati nei chule thim gaw le khasut na lama ivet na hele Jeremiah thim gaw chun ipin sayam itia hele pakai jin kita na bo ailo le thudi bo adaye ati nei Jeremiah bunga changmi na chu belew han imu di wei
chu le New Testament kitep na thalam chu ivet le Johnson ki pa na thu pha sun pa hin hechi Thutah elola ata akiti hi pakai Jesu a personified abolin hi asai chu ipeham etile Jesu na zauwa keima hi lampi le ata chu le hinna kahi keima hi ata chu kahi atine hi kaya kona chelo chu koima pa kom athung thei poi atine hi hi hin Thutah Jesu a personified ki bol I heaven alola I moving chule Jesu hala Thutah chelo chu koima pa kom athung thei poi atine hi hechan Thutah Jesu a personified aki bola kona hin imu thei chu pham tile Thutah chelo chu koima cha pa kom athung thei poi tia jong sei thei na omini Thutah akiti chu pakai Jesu tom masap synonyms ahi imovin chule hechi Thutah chu Jesu to ki banga hi je in pa kom ilhun theine ringun hechi Thutah hi ei ho a umangai je ti pa hi Bible a pat imudo isai no mane hi chule tu ni sim do now John bungge chang som thum la khana ko na som thum le gup lang chu ivet na hi le Thutah chun Nazalen sa diu a hi ati ini athuk isu dan chu amma ta san juda ho za Jesun nang hon kasai na zom zingule kasai ji ta be mong na hiwin chuting ata chun na head over ata chun Nazalen sa diu a hi ati ini hi chia hin thil thum imu do thayun ka ngai to in pakai hicha thil thum imu do thayu chu pakai Jesu thu sei izomule khatna sei zui ta be hi diu sei zui ta be hi diu verse 31 na ajuna sayin chule ani na chun ata chu I het diwi na pakai Jesu thu sei zomi hiule ata chu I het diu chule athum na chun hechi ata chun Israel sa diwi hi ati nei hicha kathu sei na zemule ati hi English chun if you remained in my words atin hicha na zom zingula ai lola English power remain ki depend hi Greek power chun manete akitin hichu present continuous tense akizi hi hichu ipit isai na hamita ala hichi Thutah aju umjing zing ei power chun hoi ta na je in na zom zingula ati in hichi Thutah pa chu khat ve keu se zom di hilo khat ve keu se chepi di hilo hichi chu bol zom jing jing ding ati na hi hichi chu na bol jing jing ula ati in abana chun ka sei zui ta be ni hi diu hi khat ve keu se Thutah din pi a sei ya chu ki chai hilo ding hi I sei jing jing I bol jing jing a hi le I pi sei yam metela ka sei zui ta be ni hi diu hi ati na hi hichi a sei zui kiti hi Greek power chun mathatai akiti in hichi hi tu lain ombe tapun malai pakai Jesu Krista khanglai chula ei ho I chen now India kamje ngazong ana hi in hichi kichu na pa hi tu khanga college university in ho tabang hi ana nai pun chuchlai phat chun Gurukul system of learning kichu guru khat zilkung khat ailola rabai khat ko ma hi heche zilkung ho hi anache jiwa heche zilkung pa ailola rabi pa ailola heche guru pa chun heche asai ji ho iti dum akoma kichu dinga chi ho chu thuhil ananezin heche thuhil anei ho chu aiche ama koma kizil ho chun phatta cha lunglut ta angaiwa ahi ting chule ama ho hin a master pawin thu asai chu phatta ahin head chewa alung put da ni jong master pa ta banga ahin gel theiwa chu ting le kampau da ni han lang chon chan khan chan he jong le heche zilkung pa in ahil na tabangwa chu ahung chon do thei ting le heji chu
milo thing anagiti ziwin hi hita bangchun ai ho jong Jesu Christa ta sana nungzui hi nawa Jesu Christa thuhila chona Jesu Christa umchan izop diu hi tunia jong ai ho ikihil naw a hi jingin hi hechi chun ihin khowa la isajivin let the beauty of Jesus be seen in me ei pawachun Jesu mel hoizin kalung thim salwa hen itizibin hichipa hi them chakhe akile dan hi pham kichi zet lovin kangai tu in Jesu mel hoina keima kilang hen ti zo hin kiseile hechi la in asei num pa khu akichi zo ding kata sanine let the beauty of Jesus be seen in me Jesu mel hoina aphatna keima chunga kimuhen ati na zo hi ne aman chui ve kina le thuta chun he diwa he atin zon bung khat chang som le sagi na khu ivet le dan thu chu mo sia hung ki pi hin lung set na le thudi lung set na le thudi wang Jesu Christa hu do a hi anati nei hicha ko na imu the uchi pehem mitele lung set na le thudi wang Jesu Christa hu do a hi ati nei aban chu ivet zoma hele thuta chun head over thuta chun Nazalen sa diu a hi ati nei hicha hin Jesu thu hil a chon ho hamphatna thilni imovin ipiham itia hele Jesu thil banga chon ho chun thuta chu ipiham ti ahead over chule anin a hamphatna chu ipiham itile hechi thuta chun Nazalen sa diu a hi ati nei hicha zalen na ati hi political zalen na asai pun lungthim sunga zalen na asai na a hi zona hi ihin kho hi thu se thu pha in nitinin ei chum jingun hichi ihin nau pha na hin gadget so jong ei ma mi mal che ni ki nei gam tawin hichi hin vet thei vet mo tam pi ila wa a o me nei koi machan ipiti na hinam ti jong a het zo zai talo khana personal life hin theina khanin binei a hin la hitabang phana i na wa hin I piham ei tu cha diu le ei puijang diu chu iti le hiche thuta Jesu Christa inei pau hin ichanga na hi hen mila na hi jong le hin khodi pathin dei banga hin theina ei pe wa hiji chun thuta thudia hin na dinga hi zalen na ei pe diwei heta banga Jesu a hin kho anei lo ho dingin achanga na hi jong le ai lo le epaham koiman thilsi abolin gamu khallo jong le pathin do ma na hin khu man theina tampi ilawa ta ne aban lam chu ivet na hele verse 33 na lama chun ama hona don bodin ke ho Abraham chilha ka hiwin iti injong koima koma so in kalut kha powe iti dana nangin Nazalen diu hi na ti ham ati pa hi ingai tuwa hi le Israel te tu simi heaven Egypt gama so in kum sot ta na omun chu wina gama wa hung pathine na hen puida un gam nation det ta hung mun ai le hichi nation det ta license jong pathin do ma na hin khoman tingule Assyria te Babylon te hedi chun apha anin akhanga mi noya so la salin anatangun chule hichi thu kizi lai ta jeng chi a khaulim pha lai ta jeng jong hin rom te in achungwa vai homa kai gi sata achungwa ase khumuwa hichi zalen na mani ke vai hom na ho jong nei theilo an na sata a control pha do hi nei a hi le ipiti dana ke ho so in kalut kha powe iti dana nangin na zalen diu hi na ti ham tia Jesu anando hi ingai tuwa hi le thului thu so hoi I macha hi agel pha lo elo het pha lo khado to ham tia jong ilungel la langmai the hi ai wangin
athu hi phata cha ivet na hi le hi cha athu sei hi Abraham chilha ka hi win tia ke thang atta a aseu hin Abrahamin aso nu hagal to ahin Ismail guya ping hilo tichu bolam cha hilo Abrahamin azipi sarato ahin achapa Isaac guya hung ping ahi now pathin hlentum heche Jacob guya ping chula pathin hlentum nam ahi na pau hi kisun pi na le chule kilet sa pi na asayu ahi zo ding ta sano mi nei ama na chun verse 34 le 35 lam chu ivet na hi le jesun amo cho don budin kichina ka sai pi na hi ve koi hi le a chon se achu chon se na ke hen su ahi su chu tun so din ina a cheng pun chapa wang a cheng jinge ati hi che hin jesun koi hi le ati hi hichi ahin juda te keu hilo ailo la Israel cha te keu hilo wano ya koi nam tin hile gentile hi henlang ahilo la Jews mi hi henlang ahilo la koi za ka hi zong la abon chike ya asai na hi pa hi akilangi na hi aba ne chun a chon se achu chon se na ke hen su ati chon se na ke hen su kiti hi tu lai addiction itiu to zong hin te ka thaizin ka ngai to ne hi ni tam pi in ke hen ona thilzat chom chom ne yun khen khat drugs ti chu lo la aizin a ke hen tanin khen khat zu in a hi lo la khen khat heti chun zat chom chom in chapang ho ading in online gaming addiction omin a hi lo la khen khat pornography addiction a hi lo la tu lai ta a koi macha I on thol lo now addiction hi social media addiction ai lo la mobile addiction hi ai le hi che ho ki hen on ho hin a lo le ki hi thei ta lo ki ti chu addiction hin hi che ki hen on ho hin ipiti hin ho apuyam chule hi che thil ki hen on la I bol jing imu jing pa hin I hin kho hin na sata apuya hi je hin I hin kho hi ikive chil diu de mama jengin heche iki hen o no ho hi pathin de hin ko akuna ei pui mang the hi kha am ti hi tunia atha ikive chil ding win katim nom win hi hitia pathin deilam hin ko a gel phalawa hin ko mang ho chu pathin koma mun anei puwe ti ave sai na hi aba na chun verse 36 na chun hizi chun chapan jalen sa lew chun jalen ta be ding na hi we ati na hi achung langa Thutah chu Jesu a personified akibolity sayun hichai mu theu chu Thutah ailo la Jesu ailo la pathin chapa chun jalen na ap theu hi ti pa hi hichi Bible chang hin aphochi ni nei John bungthum chang som thum la gup na chu ivet na hele hitin a sayin chapa ta sana chu ton sot hin na ane a hitai chapa thu ngai lo wang chu ton sot hin na amu lo helding pathin lungsat na achunga den ding a hi ati nei hi chi a hin pathin anga thim chan na ding le ton sot hin kem lo na nei na ding a chun Jesu Christa ta san dinga hi asai chinin aba na chun John bungku chang som ni le sagi na chun amang tha ji anne holnan tonggim hi un mihim chapan na pe diu a I tia umjing ton sot hin na thei anne holnan tonggim zo win aji chu pathenin chapa thu thane chapa chu thane na mahol anam khum a hetai atene hi hiche jong hin kitchen ta in zonin Jesu Christa chu hu hing na ei petheu a hi na a phung do in a hi achunga I sei na ho wa kon hin Jesu hin na bul pi a hi imuchi nun chule tu lai Christian te tam pi hi Jesu nung zui dana ki sei a hi wanga la I chon chan I khan chan I kampau I ne cha I hin khoman dan Jesu nungzui ti dinga kilom helo hela hin khomang itam bonahi
hichina vet sa chu ipeham iti le jesu nung zui ka hi iti wanga eima hin khwa hi jesu ta lo tina ana hi thei isei achom ibol achom hitabang dinmun na wahin tuni in atha in kiveki du hitin heche thuta jesu chu eya nam ti hi atha a iki holding win heche anave ho zo se kan tim nom win hi chula inzo ni seitan tu inam din muno hin thuta thum ihil chetna chun factual truth heche thuta hi ingai cha na asang thla jeng ni aji chu tu laita hin illegal immigrants ti powin min ai seitan ai le ai ho hi iti phat la ya tu ichen na gam ho wa hung ki cheng lu na chule ipiti in chen khosa hin bolawam ti ho hi le khabu a anaki ji do pon ai ho hi oral traditions ti chu pula pa thu a thu hung ke pe son te hi je u hin tu a min thu a sei ho hi anil kal jading dan thu ta chu het lo pharun sei je be hi etam tawin hi hi chi je in tu idin munwa thuta thudi hol do na danga hin tu lai khangtha lekha thim ho ai lo la research scholar ho mo pu na hi alin ma jeng ne hi hitia chu thului ho ho ji do a chule heche historical records in the nation ho hi phata cha su khoma ai ho hitabang dinmun hi ve ti pa hi ichi inam sungba ike het che sawa ke koi mong ka hi am ka chen na gam hi ka pu ka pa na chen pha na hi ka gam mong a hi nai ti pa het chen na hi dat tai nei thei tiang le kon ipa se hen lang le ilung ki long lo ding hi tunin thuta he ilha sam pharun ilhom pharun mi thu sei sei hin hiti hin ilon le le ta wi hi ei ma hi na jing zong ei ike het che lo ze in mina sei no ho cho ata hingap ham tia lungel ala na kum jong am thei jine hi hi chi je in i hin khowa he chi ade in i ho thu sim chung cha na jong hin factual truth kiti hi ingai cha ma wi ne hi aba na chun anjo I say now thuta conform truth kiti pa hi a hi in he chi tu let tu a thil su pa hi hilo a hung lung ding nga hung su ding thuta pa heche he na ta san na neya heju din pi ding pa hi ke sei na hi chutabang chun midang nam na tang ho eti de ho midang politician ho in anam mi pi teu an hun na diu a ko mu win heju chu mi pi ho dat ta in ata san saun ama hon jong dat ta na ta sanun a chi pi win ei a hin la i ho hi wang se ta in kum sot ta nam na tong ai lo la politics ball ila wa a wangin nam pi hun na ding nam politics ipi ham ti ho hi koi macha mi pi he chin sa a hi chi lam pi a chu mi pi pui hi be sa in kam pu nei wang phadum ta ti de ham tu nai cha in gal boina hin to le i politician ho win separate administration and ti win hichi e ho le ho mani ki vai hom na theina ding chu a hin sei u to ke honin mi pin jong thanom ta in i to sadun hedi chun panila we nei ai wangin wang se ta in ilam kai ho win hicha athu sei u to am ho chon na ahung ki ba kit lo pha hin mi pi hin zui ding ha zui lo ding ha ti hin ilungu ano pha danin tu lai ta hin heche epaham hoilang pen zo ding ham ti hethei lo kho ma hin din mun idin lai ta o hin wang si om le jing ne hi hechi je in namu chi tu na ding a hin hechi conform truth thu ahung thung ding ata ahung hi thei ho hi phata cha ik het che sa wa hi chu ta so na dinga lam kai hin mi pi e hin dat ta pan ilau angai je ti song ka sei do no me na hi thu ta thum nai sei u chi paham te le relational truth agatin hi chi khat la khat ki ka a thu ta thu di a hin zala ki ta san tu na a hin ki ngai lui iti le
ingai lut na pa chu na to ivet sa lo wa hele chun ta san the hi lo wei hi chu thu ta ham thu zo ham ti chu ke he thei lo wei MNF movement hat lai ta in thi le guam khata hin le tlang khata ti ana sei ji ve agitin hi chu ipsa now ham ti le I thi le than hu khana ke vui khom ding I hina hele thang khana I len khom ding he ti chun MNF an na tong ho ai lo le MNF gather ho chu he ti chun pha dat ta in ke ngai lu ta in an khom we ti thusim ai ke sayin tunin e ho I vet na hil wang se ta chu I to khomun I ke ho khomun hi ti a hin nam I chal diu he ti win a hin la I ki le ting le I in munil hun ting chule I vai hom na munil hun ting ino min na I tongun hi chilanga I ke ho khom naw I ke thulu na ho koi macha din pi le cp a ke ji pu na hi je in e ho la trust deficit ti chu ki ta san tu na asa ki ta san to lo na asang tan hi je hin inam u nasata in ala samche jing tan wang sit om le jing ne hi ai ho sum ki ka hi ipiti ikisim phat diu ham ai lo le kisim phat theina ding lampi ipiti ding ham ti ka ngai tu jing lain achunga iseu thuta ai ho a ting la bo chun hi chi a chu inamu kisim phat thei ding hi ti hi dat tain ka ta san ne hichina ding a hin I hin khowa hlagau mit hana ingai cha we nei hichil hagau mit hana chu ipiti nei thei diu ham itia hle ei ma ama sapena thuta a umangai je nei thuta ki ti chu inzone satan jesu a personified ke bolin ei ma jesu o mangai jin hichi jesu nei ho chun thuta jong nei hin chula I hin kho hi Pathenthu akiwa jing ngai je nei I hin khu Pathenthu akiwa jing na ding hin tu lai hin I ham phawin Bible ai lo le khabu Pathenthu ki sut na ho thuta ki sut na ho gasim khel lo jong la hen tu lai jin mobile I khona ki choi chi tan he chi mobile ho ako na jong hi Pathenthu ki sei chule thuta ki hil no hi tampi asuna zana ngai theiding ei pawa hin hindi a hin english a hin pau zo se a ingai nom na zo se e he theina zo se ngai thei adi minom ta ne a hin la wang se ta ka mu chu hitabang opportunity in nei wang chun atam zo hin thu man lo ai lo le tot chat vai na ai lo la apha chum loading vetna hin phat I ha manwin kamun hi chi je hin ilungel ho jong hi thuta thudi a ke bul phu na talo to chat vai na ai lo le e paham thu agil thuta gel na ho hi thei be se lo khadin ina mo hin na sata in e paham akilong e ti pa he kamu ne hita chu thuta jesu ilung thim sungwa ilo dim sa thei tengu chule lungthima ki pana omintin chula I hin kho achamna lungthim chunga chamna chule hansan ki ti hi thudi nei ho in anei chule chon se na kon on thol theina in zon ka seitan I mobile hi Pathenthu ei wa azong pang thei chule pathin de hin kho akon azong ei kai mang the ki din hi chi je in I mobile man dan jong hi chi thei ma ngai je nei Echijin thil phalama iman tei diu hi deisa omena hi I hin kho Pathenin chong chai pi sungu hin I hin na thuta chi piu hitin chule thuta chu nei hutin hechu jesu a hin chu zo ting le hechi thuta thudi I nei na pa chu ei ma hin kho a hi akila do tinga hi le I insung imi ei ma mi mal ki phathayin tin I insung phathayin tin chule ichi inamojong phathai ding hi ti pa hi tu jing ka en chom cha kan sei do nomin he chi thu ki sei anangai ho zo se pathenin athun ebon chawin phathai bo untin ebon chawa thudi hin pi thei ding le thudi a
kal sot thei dingin bon sawin pathenin phathei bo hen lang ma ei pui jingule ti hi ka tauna le ka dei sa na kan sei do no me anave ho zo se pathenin phathei na bo hen ka ki pa ai